ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ SKTV News ꯄꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ MLA ꯈꯔꯒ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ BL ꯁꯟꯇꯣꯁꯀ ꯎꯅꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ MPCCꯒꯤ यूथ कांग्रेसना इमा कैथलदा बोट चोर गदी चोट कैंपेन की पब्लिक सिग्नेचर ड्राइव पांगथोकपदा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंग उंखतनख्रे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना ngasi इम्फाल की राज भवन दा निमित तरुकनी चुपना चथगदबा स्टेट लेवल टोबैको फ्री यूथ कैंप 3.0 हौदोखरे लमलकी सा उचेक सिंगाक सेनबमदी उमंग योखतपा हाइबसी मियोइबै खोइगी तौफम थोकपा थौदांगनी हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना फोंदोखरे अमसों नुमिनेनी की खोंगसेता नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की नेशनल प्रेसिडेंट ओइरिबा मेघालय की चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सकमांगसी इम्फाल खुंगलख्रे हौजिक पाउ सनोना पिजरी दिल्लीदा लैरिबा मणिपुर के MLA सिंह ngasisu mifam pangthoktuna BJP की लुचिंगबा सिंह उननबा होनरी हाइरी SKTV न्यूज ता फंगबा पाउदा हयिंग MLA खरगा BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष का उनरबा याई हाइरी हौजिक फाउबगी ओइना मणिपुर की लेंगाक अमा सेमबगी चपचाबा लेखाई ताबा ngamdri नाकल अमरोमदा दिल्लीदा लैदुना पांगथोकलिबा मणिपुर की BJP MLA सिंह मिफम अदुदा MLA सरुक याबगी चांग हंथरकली हाइबगी पाउसु लाकली ngasi fam kiba mifam adudasu ngarangi mifam da yauramba MLA khara saruk yakide hairi Delhi da chatuna state lengak sem naba takshingani haibagi pandam da chatkiba MLA sing khongsat asigi kanaba phangloidra haibagi nungnangba fauna ba hore haina su paw asina makhatari adubu hayeng BL Santos unagadoriba asigi matungda anoba lengak sembagi matangda karingma wafum kharadi thorakpa yari haibagi thazaba leiri कांग्रेस पार्टी ने इंडिया पुंबगी चथरकपा बोट चोर गदी चोट कैंपेन की सरुकमोइनंगसी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की यूथ कांग्रेस ना इमा कैथलदा पब्लिक सिग्नेचर ड्राइव पांगथोकलिंगै मसिंग यामलबा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंग चंगसिलक्तुना अथिंगबा पिरकपदगी नाकलनी की मरक्ता अवाय अखुम तौनदुना उंखतनख्रै ngasi nungthil youth congress की मियोइ सिंगने इमा कैथलदा सिग्नेचर कैंपेन चथबा होरकपदा मखोइना सिजनखिबा बैनर अमदि सिग्नेचर फॉर्म सिंग पुलिस ना मुनबा याउना कैंपेन अदु थिंगनबा थवों कया चथरखिबनि हाइरि थौदोक अदुबु MPCC की यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट वाहिंगबम आनंदना यानिंगदबा फोंदोखिबगा लोइनना सरुक याखिबा सिंगना पेंदबगी खोलाव कया लाउखे नाकल अमरोमदा पुलिस ना चथखिबा थवों अदुबु अनडेमोक्रेटिक ओइबा थवों नि हाइना MPCC की प्रेसिडेंट कैशाम मेघचंद्रना यानिंगदबा फोंदोखे सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट अमदा मेघचंद्रना सिंगमा थवों असि थोक्तनबा मरी लेनबा सिंगना मीटिंग चंगदबनी शांति ओइना चथबा कैंपेन अदुदा फोर्स जेनदुना थुगाइबा हाइबसी अपोजिशन पार्टी न तौबा थबक थोरम सिंग नमथननबा होनबनी हाइना मराल सिखी कांग्रेस थोमी अखोइना पब्लिक मैंडेट से कई गुमनसी हाइबगी सिग्नेचर लौबदे बोद स्टेट फोर्स सिंगना अखोइदा याम अकन मोंगदा सिंगरा कांदा याम पर्सनल एटिक दौर कांदा अखोइदा को खुद थाबा अखोइ बैनर फायर को बैनर या पीसफुल होइना अखोइना लाक्सबा सुगुम्बा सिग्नेचर कैंपेन असिदा याम ताथि तो ओइबो वांगा nga कांदा तौबियोसे अखोइ याम दिन नुवाइजदे सिगुम्बा पुलिस डिपार्टमेंट की यामना इकाइनिगाइ ओइबा यामना इज्जत सोकबा गसिगी थोंगसे मसी अखोइ यूथ कांग्रेस मणिपुर कंडेम तौई डेमोक्रेसी की ममाई तो खुबाग थाबनी अखोइ ngasi बोट चोर तौगन गदी सोर तौगदबनी अखोइ फमदादो गदबनी मियाम की हकी काई खुमदबनी बोट चोर गदी चोर बोट चोर गदी चोर मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना ngasi इम्फाल की राजभवन द स्टेट लेवल टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 हौदोखरे कैंपेन असी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की मनुंग चना नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर ना डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का खुशमनदुना सिंधुना पांगथोकपनी गवर्नर ना लुचिंगदुना हिदाक मनागी पोलम सिजिनदनबा वासकसु लौखी कमिश्नर हेल्थ सुमन सिंह फैमिली वेलफेयर अमदी IPR की डायरेक्टर सिंह लोइनना सोशल वेलफेयर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंहसु थौरम अदुदा सरुक याखी नुमित तरुकनी चुपना चथगदबा कैंपेन असिना हिदाक मनागी पोलम सिंहना पीरिबा फत्तबा चैथिंग सिंगी मरमदा मियामदा हेना खंगननबा माइसंग सिंहबु टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
Tofai Ohananaba Tobacco Free Oiva Kungang Ohananaba Cigarettes and Other Tobacco Products Act COTPA 2003 amadi Prohibition of Electronic Cigarettes Act PECA 2019 Hena Mapum Fana Chana Hananaba amadi Social Media Engagement and Capacity Building Hengat Hananaba Pandam Singh Thamli. Lamlaki sao chek singmungak pi sen biba madi umang yokhat pahaiba si mioi bai khoi ki tawfam thokpa thodang ni haina Manipur ki Governor Ajay Kumar Valana phongdokre ngasi Forest Department sinduna Palace Compound da leiba City Convention Center da Human Wildlife Coexistence haibu wakalonda 71 Wildlife Week celebration lisingani kun manga gi grand finale pangthokre ngasi gi grand finale gi thoram aduda Manipur ki Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goel maroi valenga ki makok thongba official sing Central Secretary Force amadi school gi mairoi sing na sarugaki Wildlife Week kamari leina pangthokiba AC and pending competition da makok mathang takraba amadi consolation gi mana fangadaba sing da certificate citation amadi cell gi mana pi duna puning thogatki Wildlife amadi forest kananabagi matang da miyam da awareness piba NGO sing amadi wildlife kanba sing da supukning thogat poina cell gi mana pi duna ikai khumna bodki Governor Ajay Kumar Valana makhatara duna malem gi mafam da Fanglaktraba tang basa uchek amadi urei makhal kaya Manipur da fangi Kaivulamjau National Park da malengi mafam atai da leitaba sangai Loktak Pat ki atawbo fumdi mathakta leiri masida natana Tamenglong None Technopal Kamjong amadi Churachandpur district da Himalayan Black Bear amadi sathiraba Himalayan Sun Bear sing fangi Malem gi oina sangna paiba ngambada masak khangnariba Amur Falcon uchek Tamenglong district da chaktaba lakli sa uchek sing faba madi umang kanana bagitamak labna masigi Forest Department NGO amadi tongan ba mioi kyana hona duna mahusagi khal kaidana ngakna thamdana ba hotnari maruina tungi mirol oi hogadoriba mahiroi sing da awareness matik chana piduna mahusagi khal da ahong mapirakliba si kanana bagitamak khangan ba mathau tai haiki Wildlife Week is more than just a celebration. It's a reminder of our collective responsibility towards the diverse flora and fauna that sustain life on Earth. The theme of this year's celebration, Human-Wildlife Coexistence, resonates deeply with the landscapes of Manipur, a land where tradition and nature have long existed together. It urges us to protect our forests, wetlands, and wildlife while embracing sustainable development. Manipur is blessed with extraordinary biodiversity. Our state is home to numerous endemic, rare and endangered species. The Sanghae, the world's only brow-antled deer, the clouded leopard, Pulao gibbon, our state bird Nongin, Himalayan black bear and a rich diversity of birds, reptiles and orchids. In the exhibition outside, I have seen beautiful photographs and would like to compliment the children who have done paintings with such nice live colors, as if the painting is actually the real life picture of a sky, a forest, water body and all. Manipur has the potential to become a model for balancing tradition, development and biodiversity conservation. Numinini ki khongchata NPP ki National President amadi Meghalaya ki Chief Minister Conrad K. Sakmanga si Imphal la thunglakre Manipur ki Miyam lengak masem na wagi matang da political party ki luching masing amadi mahaki party ki MLA singo na duna wari sarakani amadi miyam gi apam magi matung ina thabak tongna na bahonagani haina Conrad K. Sakmana phongdokre ngasi Imphal International Airport ta thunglavaga Manipur ki NPP MLA sing yauna party asigi Manipur state ki makok thongba official sing na harau tayam na okay Paumi sing na hangba wahangi paukhum pira duna CM Sakmana hai Manipur da tangdu leita bakhara hanjilakpagi mami taraklei adubu mapum fana hanagi punsida hanjinna ba amadi tungkoi na tangdu leita ba lehanana ba political party amadi CSO sing yauna tongan ba stakeholders sing ya chobu thodang lei Amoromda Conrad K. Sakmana Imphal Airport gi Hotel Classic Grande da yaubaga maite mari naga gi tongan ba lup sing mute singo na duna wari saki masigi sumathakta lanjanarakli ba imung singo na duna wari sarba matung numidang wairamda Manipur gi Governor ga una duna wari sarba yai hairi We will be examining this. We'll be talking to all the leaders. We'll be talking to the party leaders. We'll be talking to all our MLAs and we'll be taking a decision. But as a political party, we are always for a pro-public government. We are for a democratically elected government. We are for a popular government. But we have to obviously look at all the circumstances. But in order to ensure that normalcy returns in the state of Manipur, it is important that a democratically and a popular government should be in place. That is when a real reflection of normalcy is. So therefore we will work towards it and we will, as I said, discuss with everybody and take things forward.
purpose of a visit of Mr. Sangma is basically we want to find out what is the latest position of the situation in the state, and thereafter what all can be done by the party for bringing about normalcy and peace in the state. And he will be meeting the other stakeholders like the CSOs and IDPs, etc. And then to work out, and we will meet the governor, and so the governor will discuss what all are required, etc. for the bringing about changes and improvement in the state. That's right. Manipur University ga mari leinaba money laundering case samada Enforcement Directorate ED gi Imphal Sub Zonal Office na lupa lakh humudra mathoi gi oigedaba immovable property ahum provisional oina attest tawkhre. ED gi official amana phongdora khibagi matung ina UNI na report tawkhibada attest tawkhiba property sing asigi manungda Manipur University da matam amada finance officer in charge oiramba Konsam Ongbi Saitabati na lupa lakh kulhumdoi henbagi residential property ama yauri. Atopa property ani aduna Lorembam Enterprises ki proprietor Lorembam Rameshwar Maitai gi lupa lakh nifunipan gi value oigedaba agricultural land anini. Property ahumag Imphal area da leibani hairi hiramasigi matang da CBI gi anti corruption branch Imphal na register tawkiba FIR amagi matung ina ED na thizinbagi thabak chatharakibani. FIR asigi matung ina Manipur University ki official sing K Vasanta K Zivan Kumar N Tajendro amasung Vice Chancellor HNK na contractor Lorembam Rameshwar ga lautuna duna University gi yamlaba senfam lauthoki haina maral siri. University official sing asina Lorembam Rameshwar da tongsinduna University asigi International Guest House da furniture supply tongnanabagi damak tender pikibada sagatki. Makoina furniture item singi receipt sing lana semjin sajinduna Lorembam Enterprises da tabak asigi apunba senfam pumnamak payment tawki. Masigi mathakta high-risk scheme masi kupsinduna thamnanaba furniture sing adu University ki recreation hall da thokiba mai chakpagi thodok amada mang takre haizinduna official sing asina aranba tawki hari. ED na thizinbadagi khangbangam kibada University ki official sing na mathau taba procedure amata indana amadi general financial rules sing thugaiduna MS Lorembam Enterprises da thabak asigi damak tender piki haiba khangbangam ki. Masigi mathakta Lorembam Rameshwar na lupa lakh humpu mari ga lising kuntra taruka chonga ga ani gi furniture gi polam sing amata supply torom kide adum oinamag installation charge lupa lakh mapan ga lising humpu manga ga chambri ga hundra taruk ki senfam yauna apunba senfam gi bill thangalakhi hairi maram aduna lupa lakh humudra mari ga listing amaga chamapan humudra nipan gi senfam masi maram sadana University gi official sing na Lorembam Rameshwar da piki amasung official sing asiga lautunaraga lana sijenaki haraduna Prevention of Money Laundering Act ki matung ina crime ama chathare haina ED na phongdorakle thaudosi ki matangda makha na thizinbagi thabak chathari hairi. Kumza lising ama chamapan mari da thokiba ahanba nupi landa thawai kat kibi thona fabi imamanga irungbam ongbi samujaubi lesang them kwathabi leimapokpam dapti laishram ningol joboti amadi Rajkumari Tharosana gi mafamda hailai katuna ahanba nupi lal lising amaga chamapan mari gi 3 lakh suba ningsing thoram pangthokre. Universal Mothers Organization UMO gi meeting makhada ahanba nupilan lising amaga chamapan mari observation committee na sinduna lamphel khunau da leiba MI office da pangthokiba thoram aduda UMO gi president Moirangthem Sorojini Leima First Nupilan 1904 Observation Committee Haikruzam Thoinu Leima Peace Home Supermarket Manipur gi Yungkham Ongbi Indrani National Media Confederation New Delhi gi convener LM Sana World Human Rights Protection Organization International gi International Crown Chairman Dr. Loizinglen Chingsang Lakpa Nangmayakpam amadi Co-Committee Executive Member Julia Singlai na sarugyaki. Thoramaduga mari leina UMO gi President Moirangthem Sorojini Leimana phongdorakpada kumja lising amaga chamapan kunthra mapan gi December 12 da ani suban nupilan thoki haina leiravanina ahanba nupilan su leifam thoi haina thigatlubada thokkibagi khudam changdam leirambani thigatluba matamda ahanba nupilan asi kumja lising amaga chamapan mari gi October 9 da thoki haiba khangbangam lakhibani maram aduna ani suban nupilan thoram pangthokpagum ahanba nupilan gi su thoram pangthokpam thoi haina ngasi pangthokpani haiki Lari haibi mayam tholokpadagi ngangba yaba wa ngangba yadaba wa khangdadana ngasi dega afaba nunga oraktre wa ma ngangbada akhoi di nongoi pairabani
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯥꯍꯩꯗꯕ ꯂꯥꯏꯒꯤꯗꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯨꯡ 14ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯡ 2 ꯑꯃ 3 ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯎ Council of Higher Secondary Education Manipur lising ani kuntaruk ke Higher Secondary Practical Examination Theory Examination gi mangoina na mathang sahi gi January tha da pangthok lagani hairi ngasi Council of Higher Secondary Education Manipur gi Secretary ke Asikumar thorakhiba cherolamada Council gi makhada lairiba school sing institute sing na makoi gi practical pangthokpagi timetable sing matam chana thagalaknaba khangan khibaga loinana mark sing upload tawba amadi answer script sing council gi guideline gi matung ina thagalaknaba cherola sina khangalakli COVID-19 laichat matung nagi malem gi oina mioi nipan khudingi mioi amma wakhal amadi pukningi anaba lei haina panarabasu Manipur dadi laichat asiki matung kanglup ki irang leikhibana mioi manga ki manungda mioi amma leina asina nahali haina Psychiatry Department RIMS ki Professor Dr. R.K. Lenin na nungnang ba phongdokre Wafama Singasi Center for Mental Hygiene Changangai Uchekona Sinduna Center asida pangthokiba World Mental Health Day gi thoramda phongdokhibani Mental Health in Catastrophes and Emergencies haiba pauzilda chathakiba thoramaduda Dr. Lenin na Englishing ani taratarukta lepakasi ki oina pangthokiba Mental Health Survey ki matung ina Manipur gi oina wakhal amadi pukning gi anaba leiba mioi chama gi manungda mioi 15 dagi kun khak laying ba lakpana leina asina naba mioi kya laying dana leiri haiba takli Masigi mathakta state asigi oina laying asigi tamang infrastructure amadi manpower watli mioi la kuntra manga hena leiba state asigi oina puna psychiatrists kuntra manga khak leibana anaba sing laying na mo khona bada chauna khudungcha da mamayok nei psychiatrists sing asi anambana tampakta leibana state asigi chingkhong chingya dadi leina asi laying bina bakaya leite adubu pukning wakhal gi anaba leire khangba mioi singna helpline number 14416 cha call tawduna isagi sak amadi leifam takthok trabasu mental health ki services ki khudong chaba lemna lobiu haina mak na phongduki ngasi ma khoi ramdam gi oinadi covid ki matungda atoppa conflict ama muk lakpa adusu hi ahumuk sujalak pasina bar moiraga khoi si ne estimate tawjari basi khoi manipur gi oinadi mi manga khudingi mi amamam habiri 20% gumba puni wakhal gi na makhal ma natraga manai aina khoina laujai aduna layang basidi khoi gi mental health ki access pangba hai batare mental health access se kana na pangge hai basi khoi gi national mental health survey hadana 2015-16 da khoi gi india gi oina matamda Manipur ki oina mi chama gi manungda manga dagina kun phawa kaktang pungning wakhal gi anaba singse layeng bulai chama gi manungda marfu dagina marfu manga di layeng basumlag lakte Horizon Hospital and Research Institute lingkhalak pachahi taramukpum farakpa numit kamari leinana wall side day lisingani kun manga gi thoram free eye screening and cataract detection camp kaloina hospital asigi managing director Lion Dr. Y Yaimana Hodokre Lion Club of Imphal East amadi Kurai Sobam Laikai Ayangpalli Road Talaiba Horizon Hospital and Research Institute anina kusham naduna pangthokpa thoramaduda District 322D gi past district governor Lion Professor W. Gopi Mohan, Lions Club of Imphal East ki President Lion L. Megachandra, Horizon Hospital and Research Institute ki Managing Director Lion Dr. Y Yaim Mamadi, District GST ki Coordinator Lion Dr. P. Rasmanina Sarugaki. Tharanga mari leindana Lion Professor W. Gopi Mohan hai malem gi oina mid ubagi pangal leitraba mioi million chani hena leiri leipaga si gi oina mioi million 12 gi manungda chada marifudi matam chana layeng horaga hidak charaga fabungam khiba mioi sing oiri haike mit so simatar ni mit patel ji kamwat ganesh watla kang hei community tu gi mina esini nang ngalinga ri ngo di practice irai panjau de mit ka ho anop sana devi yan angang oringa de ingol ga di atom correction do ba glass abaga suksin jingida sigon mayam ji awareness of jangi agi ani soda lack of assessment ana of learning no ba ko gi tungjaw pangam de ba khang de gi lack of ignorance aduna masim to bi tai paksana education pi tai mit monda yan la lobby mit sola de ngau de tam ya jmo tham ya ga matang ya ne imbiga matang ya idan ko ho chini ko
Horizon Hospital and Research Institute की Managing Director Lion Dr. Y Yaimana हाईखिबदा hospital असigi मपोक कुमोन कमरी लेनना free eye screening and cataract detection के मसे पांगथोपने मालेम इंडिया दा मिड उदबगी प्रॉब्लम यामना चावना लेदी कुमजाली सिंह मगा चमापन मरफु तरुक तगी नंबर फु मापनदा ब्लाइंड सर्वे तोबो मतमदा मिड उदबगी चांग असि चादा अमगा दशमिक मरी मापन ओइके ब्लाइंडनेस असि हंथननबो होनरखी कुमजाली सिंह अनि तरे तमुक ब्लाइंडनेस सर्वे तोबदा चादा अमा हंथब थेंगनके चही असिदा चादा सिनो दशमिक अहुमदा हंदुना मालेमगी ओइना मिड उदबगी चांग इंडिया न नेमना लेबंगमले अदुबु मणिपुर दसु इरांग असिना मरम ओइदुना चिंखोंग सिंया सिंगदा लेरिबा मियोय केया मिड की ओइबा अनाबा यिंगबा लाकपगी चांग हंथरे मसिना मरम ओइरगा मणिपुर दसु मिड की अनाबगी चांग वांखलंबगी फिबमदा ले लेंगा के अयाबा याउदना मनुंग हंजिन मफम द चंग यादवना हॉस्पिटल असिदा फ्री आई कैम्प तौरिबा सिदा लाकपिदुना मिड की अनाबदगी ngaktoknanaba hotnaminasi haike यानामदा नियम भाव डायरेक्टिव गाइडेंस लेकिते 1950 करी मरम बिना तो डायबिटीज ट्रीटमेंट नमते अदुना डायबिटीज रतिन बेचिना करिदा आकेदा कुइना ला नारामदुंग दिबो तोपनी अदुना अदुनंग दिगन सिगुदो पुलिक्सना लॉन्गिविटी लाइफ दगी ट्रीटमेंट प्रेजेंट तोपनीना डायबिटीज so many layer अदुना कोई से लेजर कापी ट्रीटमेंट तोवी दगी ऑपरेशन तोवी तुमाना होने से अदु इलाज लंथकी इन्वेस्टिगेशन कनोशना कोई लाइंस क्लब का एक फुलगा हेल्थ ऑब्जर्वे है देना कमाइना सु अंजलि अदुगा लेंसिंग मोमेंट तांगनी ने कोई पुल तो बड़ी कितन वाव दगी हमरना लेंस क्वालिटी सेंटीमीटर कुनमरी दशमिक मंगा सांगबा केजी सिनो दशमिक चौंगा कुंट्रा लुम्बा गॉल ब्लैडर अमा हप्तादा लेबा JR हॉस्पिटल दा माइ पाक ना लोकथोपंगमख्रे अनालायेंग गिलमदा फिदमनिंगाई ओइरबा माइ पाक लबा असिगा मरी लेना JR हॉस्पिटल दा कंसल्टेंट हेपाटो पेनक्रिटियोविलियरी HPB and liver transplant surgeon ओइना थौपुरिबा डॉक्टर लोंगजम चितरंजन पाउमी सिंगदा हाइकिबदा इंडिया की ओइना कुमजाली सिंगनी तना तरुकदा राजस्थान मसागी चहिनी फुतरुक सुरबी नुपी अमदगी सेंटीमीटर कुंट्रा सांबा गॉल ब्लैडर लोथोखे अदुना ख्वाइदगी चाउबा गॉल ब्लैडर ओइदुना लेरी मसिगी हेक मथंगदा थासिगी अक्टोबर 2 दा हॉस्पिटल असिदा मसागी चहिनी फुनिपान सुरबी ओइनाम सोमबुंगदगी गोलमई प्रेमितादगी लोथोखिबा सेंटीमीटर कुनगमरी गे दशमिक मंगा सांबा गॉल ब्लैडर असिना अनि सुबोइरे हाइरिवाना वासी गॉल ब्लैडर पाइप की ओइबा कैंसर नि हाइबा खंगलबा मतुं ऑपरेशन पांगथोक्तुना लोथोखिबनी मसिदा नतन लमदम असिगी मियामना अरुबा सर्जरी एमा लेरकपा मतमदा मपाल लमदा चतनरिबा दु लमदम असिदसु असिगुमलबा चौबा सर्जरी माइ पाकना तोबा ngamle हाइबा वाफम फोंदुखि हंदकी आगे 2nd of October सोममुंगदगी 45 मुंग सुरब नुपी मा उंगारेना तवगा हॉस्पिटल लाखिबको अदो मागे से अल्ट्रासाउंड अतोपा डॉक्टर अमन रिफर तौपनी अदो मागे पुक्तो कना पाइंग मतम याम चाव मतुम लेबरगे MRI kai taw मतुम माजे गॉल ब्लैडर के चाव मतुम नम लेबरगी ऑपरेशन जे नेक्स्ट ईयर कोने MRI की फिल्म जे फंगबा नेक्स्ट ईयर ऑपरेशन तौनी अदो मागे ऑपरेशन की डायग्नोसिस ना कोई बाइल डक्टी कैंसर होइबको गाइलो कैंसर चंगमने दो मागे गॉल ब्लैडर जे हजि फौगी होइना वर्गी होइना फाइ चाव गॉल ब्लैडर फाइ सांग जे 30 सेंटीमीटर की गॉल ब्लैडर नि लौथोके जे राजस्थान दा 2016 दा लौथोके अदु मतन अखोइना हजि लौथोखिबा माइ गॉल ब्लैडर जे कोइगी थबाकी सरू सिदगी गॉल ब्लैडर की अफम दे होरगना कोइ आ पुक्की आ मखा आइता कोइदो मखा बोगे ओइ माइ गॉल ब्लैडर स्कैम थासिगी तरा निथोइदगी हौरगा तरा मरी फाउबा नुमिदुमनि चुपना पालन तौगदरिबा सॉफ्ट नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन दे मनुंग चना पोकपदा गाइरिबा अंगांग सिंगदगी हौरगा चही मंगा फाउबदा लेबा अंगांग खुदिमक पोलियो हिदाक पिथकनी मसिदा अंगांग सिंगी ममा मपा सिंगना मपुम फाना सौगत पियु हाइना फैमिली वेलफेयर सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर एन बिनोना मियामदा पाउजलकली चथगदोरिबा प्रोग्राम असिगी मांगोइना ngasi रावत बावन कॉम्प्लेक्स लेबा डायरेक्टोरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेस मणिपुर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकपा पाउगी मिफमदा डॉक्टर बिनोना मखा ताना हाई लेवागसी को इन कुमजाली सिंह अनि तरा माथोइदा कोलकाता दा पोलियो की केस अमा थेंगनखिबा सिनतना मखा ताना लेट्रे अदुमकु युमथंगनरिबा लेपाक सिंह मरु ओइना पाकिस्तान अफगानिस्तान अमदि म्यांमार न चिंगबा लेपाक सिंह लैना आसिगी केस हेनगलकपना संदरोकपा याबगी ओइथोकपा लेबदगी खोंगथांग असि लौरकपनी चही खरगी ममांगदा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन अमदि इंटेंसिफाइड पोलियो इम्यूनाइजेशन हाइना मिंथोंदुना लेपाक सिंह मथोंगबदा प्रोग्राम चथदुना लाखी अदुम ओइनमक चही असिगी ओइनदि लैना आसिना सोलकपा याबा लेपाक सिंह डिस्ट्रिक्ट सिंह खक्तम खनगलगा सब नेशनल की थाकते प्रोग्राम असी पांगथोंगना बथौरांगली मणिपुर की ओइनदी लमदम असी ngमखै परिंग द लेबना स्टेट असी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक कोनसिंदुना प्रोग्राम असी मपुम फाना चथनन वसेम साब पुमनमक लोइरे हाइकी
October की तारीख निथोइसिदा पोलियो सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे प्रोग्राम कोई होजगदोरी प्रोग्राम सिगी असेन बबुदी निमित हुनी तबदोइ बनी अहान निमित 12 October सिदा ये आंगांग सिंग सि यम यम दगी पुtsiदा अमा पासिंग ना पुतोपिरागा अयाम मपुंगगा कनो सि आंगांग अयाम बदी पुतिय निमिसे अयाम कोई पिखनबा कोन जनबा मयाम दगी ए मतेंग सि लौजबनी अदुगा अनि सुबन निमित कोई 13 and 14 सिदना कोई स्टाफ सिंग मयाम कोई पुtsiदा आइडेंटिफाई तौर कोई स्टाफ सिंग लोइन लेगनी मोइन हाउस टू हाउस चलगा लेमहोरिबा आंगांग सु अखोइ लोइन कोवा तौनबो कोन जगदबनी अदुगा पोलियो माइलाइटिस हाइबा अनाबा सि कोई भाइरस मखन पोलियो भाइरस हाइबा मखन दुना कोन मा अनाबनी वांस मागी अनाबा सि तसेंगा नाबा होरगदी क्योर सि लेतबा माइ ट्रीटमेंट सि लेतबा अदुबा मा सिगी अमत ngairaba क्योर नतगा प्रिवेंशन हाइगदी वैक्सीनेशन सि नतदी लेतबा मरम न होरगा सि प्रोग्राम सि याम लुमना लौजरगा माइ पाकन होइदम तमयाम दगी मतेंग सि निजबनी Embassy of the Republic of Korea in India gi sendang makhada Manipur University gi Department of Foreign Language Korean Language na sendra numit ini chathagadaba taruk suba Hangul Day gi thoram ngasi Manipur University gi court hall da hudokre thoram aduda Manipur University gi Vice Chancellor Professor N Lokendro Embassy of Republic of Korea in India gi Deputy Chief Mission H Sengwoo Lim Higher Technical Education gi Commissioner Ningthaujam Geoffrey Kosma gi Representative Soiriba BRICS India ki Director Taiwan Lim, MU ki School of Humanities ki Din Professor N Pramodini, Jungang University Seoul Korea ki Professor Yoon Jeong Cho amasung Embassy of Republic of Korea in India ki First Secretary Min Jeong Kim na sarukyaki. Tharmaduga mari leina Deputy Chief Mission H Sangwoo Lim na haikibada Manipur University ki Korean Language Department na Korean Language achi chahi amagi certificate course oina hodokhibani haujikti PhD ki program faubi yore masida mahi tambal loiraba mahiroi kya Korean company singna thabak kaya ama pikre asumna Manipur University ki Department of Foreign Language ki tongan ba foreign language na India amasung Korea ga samnabagi thong oiri Embassy of Republic of Korea na Manipur gi damak leptuna mateng pangani Prime Minister gi Viksit Bharat amasung Viksit Manipur oihanana magi journey asida embassy ki maikai digi angam mating pangani mahak ngarang lakpa matamda mafumasi gi fajaraba mausa gi saktam sak kuchu haifet manaba hospitality asi Korea ga yamna manai mafum asida su Korean gi K-pop amadi drama asi mafum asi gi naha singi marakta yamna popular oi haibatai Korean lengak na Hangul Day celebration asida makhatana chauna mating pangtuna Manipurdagi mahiroi hena puthok hanana bohonagani haina phongdokhi Manipur University gi Korean Language Department da leiba Korean language program khwaidagi phaba program ni. So I'm very glad to be here. This is the building where the Korean language program started. It started as just a one-year certificate course. Now it has a master's program and has started a PhD program as well. And I'm happy to note that the graduates of the Korean language department are very well sought after by Korean companies, and I think Manipur University in this way through the Korean language has become a bridge between India and Korea. Language ki Head of Department ki in charge Dr. Ahantem Romita na haikibada handak pangthok liba taruk suba Hangul Day asida Korean Embassy na full support torok pagaloina na chahi kuning October 8 amasung tara asi Hangul Day haina palan tawgani Hangul hariba si Korean gi script aduni makoi gi script sem kiba numit adubu Ningsingboy na Korea da pak chauna palan tawi masigi event ase Department of Foreign Studies na palan tawbagi maru oiba maramdi angang sing asida lon tamba khaknatana masigi background da leiriba puwari culture amadi atai sing adu mayek singna khanganana bagi ni haike tungda Department of Foreign Language ta Korea gi matang da quiz competition amadi speech competition chu pangthoki Hangul hai moi Korean script tu ni script tu same ki ba numit koina commemorate to numit koina moi nationally Korea da celebrate to program koi aduna si sumba koina event organize to ba maram di ngasai gi angang sing sida don tamba khakta natana ngasai gi magi background da leiba history dagi culture adu gumba pulap experience oina offer to nabagi da ka sinja program
People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripak ki Nifunipan suba mapokumon thoram lamdam asida khunda minariva Yelhowi Furup Singh Chingmi Tami Miam Pumnamaka Kushamnaduna Mapum Fana Pangtokre Haina Lona Tinkrava Lalalup Asigi Department of Publicity and Propaganda gi Publicity Officer Mangal Kumanna Thadorakpa Chirol amada Fongdurakli Lup ki Nifunipan suba mapokumon thoram asi Central Headquarter CHQ General Headquarter GHQ 707 Mobile Battalion Base Area 1, Base Area 2, Base Area 3, Base Area 4, Tactical Headquarter THQ, Training Center TC, Transit Camp, Mobile Battalion 1, Amadi 2 na chingba tongan-tongan ba mafam singda pangthoki. Party ki Chairman Interim Council Ahibam Angomna, Atoiba Mitunglen Amadi, Charge D Affairs Publicity and Propaganda, Lebak Ngak Paluang na thoram mapu oiduna Central Headquarter, CHQ da pangthokpa, Chinglem laba thoram amada Chairman Interim Council la, Mayra chokatuna thoram haudok laba matungda Lupki Firal Chingkhat ki hari. Chairman Interim Council Ahib Angomna, Maki Warolda, Indiana Kangleipak ta chatharakliba, Geopolitics asina iramdam asigi furupcha singi marakta, Mugnabagi thawong kaya thorakliba asina, Kangleipak ki apunba saktam amadi ingtapa, Nungsichana na hingbada, Achauba singnaba maoihale, Masina ikoi karamna chawkhat kani habi waf masi, Ngasi fawai koi masal ningtamna, Kana minaduna, Leptok sananabagi tanja adu matuna lakli. Chahi lising kayagi puwari leizariba Kangleipakpu Indiana nampuda lausan kraba matung Kanglup Furup naiba akuba midingda Kanglaicha singsu singna wariba asibu karisu nachungdana otpi naibiduna Kangleipakpu malemgi kangkuldagi matam chupagi oina muthatnana leptana hotnari. Ngasi maksu Kangleipak thokliba chahi ahum farakadoraba irang Myanmar gi saidang ba singsina naronda changshilakliba popi thariba drug pushilakpada National Highway na chingmada chathariba thawong singasi thamoi singna Kanglaicha singi khanba tarabadi asingba logi wangmada lariba singasi thengnaduna tangdu leitaba chingtam nungsinaba lamdam oihananaba Indiana honafam thokmani handaki wathoksi Indiana insilaga yelhongai gi Kangleipak sagalakpada yauraktaba Punna hingminanaba haitaba maraipak nungsiba karino khangdaba khujok amana khabai khara sabani haiki General Headquarter GHQ da pangthokpa chamba thoram amada Red Army ki Chief of Army Staff CAS Romi Maitaina athoiba mitunglen oiduna thoram pangthoki United West Area da leiba Red Army ki 707 Mobile Battalion da pangthokpa thoram amada West Area Secretary Langambana athoiba mitunglen oiduna West Area ki Secretary na Maju Taret ki Firal Chingkhat ki haina fongdurakli Ngasi October 8 Pripak Progressive ki Fingang Lanmi Safong Magini Fumapan Suban Numit ka Iroinana Lona Thingkrava Lalhaulo People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripak Progressive na Leipak Miyam Dai Kai Khomna Bot Pagaloinana Yaifa Pausal Pirakli Pripak Progressive ki Chairman Longzam Paliwa Emna Kudik Pituna Thadurakiba Cherol Amada Iraipak Kananabagi Chathariba Lanthingda Thawai Kat Kraba Pumna Maki Mafamda Yaol gi Ikai Khomnabu Utli Awa ana asok apandang laba mangkibadagi tiba fangdriba amasung lanjannarakliba imung singi awapada su party na sarugyari Thauna laina lanthing asida sarugyari ba iraicha pumna magpusu thagatpa fongdokli hari Cherol asina makha taraduna asoiba aranba thabak ama una semdoknana ba hotnabagi mahuta mangjasanu haibagumna pukning changdabagi chana lonchat apathetic culture semgalakli leipaki famnaiba singna masagi mathau masak khanglaktaba thodang lawraktavana khunai asi chawkhat lambida thintha hanana bigi maram oihale famnaiba sing asigi manungda mitop amadi mapan lamdagi posting lakpa singna Mathak thong na leizarabasu yelhumi singna punna lemminarabadi makoina maning tawba ngamloi iraisagi famnaiba ayambadi maraipak ki khanba social intellectual elite oiba ngamnanaba semgatpagi mahuta well and power gi pandamda semgatnai fibam sokshan bada pankhai yoraba iraipak asi kalhaunabagi tamak chatningba dharma chatlabasu laininglon khaktagi wafam
थादोक्तुना खुनाइबु सेमगतनबा इसा इसागी थौदांग लौबा हाइबसी यामना मरु ओइ कांखोंग चाइरबा इरमदम असी कनबा अखोगी हौरकफम मरु मुथतनबा लोन अमदी फोंगना लंदारक्लिबा सिंगबु थेंगनबा हाइबसी मैतै नत्रगा मणिपुरी मचा ओइबगी धर्मनी धर्म असिगी मीडियंग दा कनाना यिकनबनो कनाना मरुपनो हाइबदु खंगदबनी अमरमदा पावर पॉलिटिक्स न इंजिन ओइवा इंडिया की सोशल क्लास असिगुंबा सिस्टम असी मणिपुर संदोकलकपदगी सोशल क्लास पैरामिड की मतोंदा लेनिंगबा पावर पाइनिंगबा लाइरिक हइबा मियोय क्याना पिकथले अमोटपना कुपलबा इंडियन लीडर सिंगना लेबा काइननबा पिरकपा याथंगबु मैतै पॉलिटिशियन सिंगना वाखल खंथादना लौरिबा मखैदी पॉलिटिकल नाइटमेयर ओइना मंगलाकनदुना हिंगना सीबा लिविंग डेड ओइना अदुम लैखिनी Mainland India की मीडिया अमसुंग ऑर्गेनाइजेशन खरना अतमनना मैतै फुरुक की मायोक्ता अरानमु वफुम कया संदोकपसु लेप्ते इंडिया ना मीडिया प्रोपेगेंडा इकोनॉमिक एंड कल्चरल वार तौरक्तुना मैतै सिंगमु मपान लमदा अवाब कया मायोक्ना हले थौना लिंगजल मानाना खोंगफम चेतना लेपमिनरगा यिकनबसिंग थेंगनमिनसी यिकनबबु मायोक्नबा हाइबसी पुमनमकी अपुनबा धर्मनी खलसी हाइरी पाव की मरक थना तेन में ब्रेक मतंग लोमिना से लाखिबा अक्टोबर की तारीख 13 हौजरगा रूरल रूट्स मार्केट हाइना मिंथोंजबा कैथेल अमा हंगदोकचरगनी हाइरिबा कैथेल असी मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन MSRLM की मीटिंग मखादा सेमजखिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स तना पुथोकचबा साजबा पोलम खक्तमक मियामदा अहोंबा ममलदा फंगहनजगनी मफमना याइफलमजिंग कांगलुप ग्राउंड जिंगारन तेजपुर opposite North East Stick House Ukrul Road Imphal East matamna ayuki pung 9 dagi nungdangi pung 3 fawba phamjagani market asida angang sing dagi oiba sanafam su thamjagani numit asidagi hauraga tha khudingi hairiba mafam amadi tarik asida sunsoi soidana pangthokjagani mayam pumna makna lakbiduna mipal tangdabu khunai ama oina bu hotnajari basing asi sogatbiyo khurumjani मैम याइफरे इकोंगो नो खुरमजरी निंगोल चाकोब नक्सलगले निंगोल चाकोबगा इरोइनना अखोगी मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की मखादा सोंबुंग अमदी हाइंगांग सिटी ब्लॉक की अखोगी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगना अखोगी कैथेल अमखक रूरल रूट्स मार्केट हाइबा कैथेल असि अखोगी हमतोकजगनी हाइबा कैथेल असिगी मफम मसिना अखोगी जिंगारे तेजपुरदा लेबा याइफलमजिंग कांगलुप ग्राउंड हाइना खंगनबा ग्राउंड असिदा पांथोकजदोइनी हाइबा मार्केट असी अक्टोबर 12 अमदी 12 मसिदई हौरगा था खुदिंगी हाइबा तांग असिदा 12 अमदी 23 सिदा कोगी कैथेल असी पांथोकजगदबनी मयाम अदुगा पांथोकजगदबा मतमना अयुकी पुंग 9 दगी हौरगा नुमिदांग वैराम पुंग 3 फोबा सुंसोई सोइदना लाकपिरो युमगी इसासिंग अदिगी हल्लमन सिंगसु पुदुना हाक कोइबा अमदी अहोंबा ममल लपिजगदौरिबा मार्केट असिदा सुंसोई सोइदना लेंथोकपिरो अनुनो मयामदा रिक्वेस्ट तौजरी याइफरे I am pleased to inform to the general public and the business community of Manipur Chamber of Commerce and Industries, Department of Textiles, Commerce and Industries, Government of Manipur, and Manipur Industrial Development Corporations are jointly going to organize a buyer-seller meet on coming 10th and 11th October of 2025. Haiba event asida handloom, handicraft product, agri-food product, green and eco-friendly product mayamama showcase tawjagani. This high-impact summit aims to connect global buyers with Indian and international sellers. Foreign buyer seller it's a good opportunity for all the MSMEs in Manipur. Namdam asigi business asibu kadamna chakala hingidaki hana lerimiba issues and challenges in sibu kadamna kokadiki haibadu amutana khanajagani. Manipur Global Business Summit Buyers and Sellers Meet
सिटी कन्वेंशन सेंटर पांथोकचगनी ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ब्रेक की मतुंग मैं मुतराम नोकजरी मखाताबा पाउ पिजरी हटकरगा मेला स्टेट हैंडलूम एक्सपो की सरोक मोइदिबा मेरा हाउचोंगबा फेस्टिवल लिसिंग अनि कुनमंगा नुमित नि चुपना चथगदबा सेमिनार कम वर्कशॉप की थोरम ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा इबुयामा सुमांग लीला संगलेन दा हुदोखरे Directorate of Handloom Textiles Manipur Sindra Mera Hauchongba Festive Fair its impact on traditional market have hiram da pangthokeba seminar aduda Directorate of Handlooms Textiles Manipur ki financial advisor TS Gunindro MS Sanu creation ki provider amadi national awardee Indira Khetrimayum NIT ki senior designer Hawam Su Kumar amadi Directorate of Handloom Textiles Manipur ki deputy director TS Basantana Sarugyaki Mucha Museum की डायरेक्टर मुचा बहादुर ना सेमिनार कम वर्कशॉप अदुगी मॉडरेटर ओइना सरुग्याकी तोंगान तोंगान बा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की पोलम सिंह योनबा स्टॉल हुमफुलोम हांगतुना मियाम दोटकी थरमदुग मरी लेना मुचा बहादुर ना हाइकिबदा लमदम असिदा सिजनरीबा पोलम सिंह असिदा डिजाइन किया होंगलकपा मदि मपानलोम की अनोब मखल की डिजाइन किया नमोद सिंधुना स्ट्रीट असिदा थाजिलकली मतम असिदा लमदम असिगी मियाम ना करी तोब यारी अमदि फिरोज सिंह की लेजरीबा मयेक सिंह असिगी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेक GI टेक तौबा यामना मरु ओइरकले मसिदा नतना मपानलम कयादा डिजाइनिंग की लमदा तमनुरबा कयाना अमतोइना पुनसिंदुना लमदम असिगी लेरिबा डिजाइन सिंह होंगदोक होंजिन तौबा याबा अमसुंग यातबा सिंह खनमिनाबगी तंगाई फदबा लेरे लमदम असिगी पोलम सिंह मपानलम सिंह मतौ कमदौना हेना पामनबा पोसक अमा ओहेनगनी हाइबदो खननैनाबगी तंजा अमसुंग वर्कशॉप असिदा यावगनी हाइना सुफोंगदोकी मणिपुर डिजाइन मैम होंगईबा अरी मणिपुर सिजनरीबा डिजाइन मैम सिंसी मपानी मीना मुहुत खिलगा अखोगी पोटोक सिंसी थाजलकबा मसु करी तोबो याबगे अदी अतोबो वाफम मना मणिपुर दा अखोगी लरिबा फिरोन सिंह असिगी मै मसोन सिंसी फिरोन सिंह असि अखोगी GI टेक तोबा सियाम मरोय अन हौबिबा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ टेक्सटाइल ना अखोगी GI टेक सि औब तोगे मदुदी वाkai हाइबामा अदुगा मोरांगी हाइबामा सापिलाकी हाइबा अदुना अखोना हुजी यंगनी बदी मसिगी सेमिनार सिदा मरुवेना खनगे जोबी काइनो मपांदा तमुरिबा डिजाइनर मैम सिंह असि डिजाइनर मैम गा पिसाबे नाम पुलगा अखोई ओइबा डिजाइन का माइतो मसी कदाय बो अखोनो होमो यादबगे हाबिसी अखोगी नैनना लोकता के लोने खाली National Sports University Imphal Sindra ngasi Khumalampang Sports Complex Salaiva NSU Multipurpose Indoor Hall Doping in Sports Ethics and Regulation gi matangda nongmageba workshop pangthokre thormadu da NSU gi Vice Chancellor officiating Dr. Syam Sundarat University asimaki Registrar Dr. L Divamani Olympian amadi CRPF Langzingi Commandant Kelratna Awardee Padma Shri N Kunjarani NDTL New Delhi gi Director amadi CEO Dr. PL Sahu RIMS ki Physical Medicine and Rehabilitation gi Head Professor AK Joy RIMS की डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर एल सुभासिनी ने सरुग्याकी थरमदुर NSU की रजिस्ट्रार डॉक्टर एल दिवामनी ने हाई करिंगबा स्पोर्ट्स पर्सन अमना ड्रग्स चेनदुना महाकी परफॉर्मेंस अदु मतम खरा की ओइना फजरगसु तुंगदा फबो ओइरक्ते मरम असिना मसिगुमा थौंग असिना खुनाइदा पिरकदबा फत्तबा चैथिंग अदुदगी ngakthoknanaba ngasi workshop assistant state asta laiba course sports ke association organization singi miyot sing asi mapum fana yaholaga doping ki ethics amade regulation gi matang da hena khanghaunana workshop asidagi hena chobu workshop ama sinana ba thorang tori doping ki matang da khoi gi state asta laiba mipum khuding makta tangai fadana awareness piba mathau tai haina phongdokhi ngasi pangthokhiba workshop tharamadu da National Sports University Imphal Manipur gi maheri chahum rom na saruk yaki doping haraga koina khaunari se sanabada ekogi performance gana bamagi akoina makan makan gi hidak sinaraga performance galam bodo modusina drug sing do moduna ko doping ana khangnari se hari doping se sinaba je koi taseng badi ekogi niyom gi wangudani niyom lalan bani amaga competition tawna baje koina free and fair rimta support out basu medical support pharmacological support out bida magi will power magi oski strength speed mayam dona mawonda develop to holaga sanaga bani adubo hojiki matam da koina doping adana ekogi makan gi drug sinaraga koina performance matam khari gi hengel halaga sanabagi sanabi ma ko hoji tholei hariba mase yamna matam yamna chobi shomo riba podamani masigi matang awareness pi da ngasi gi workshop session mani
Medical College Kaloina Hospital Amasoriva Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims ki staff singa Housing Thingnariba problem singa sida thubu the meeting changlakani haina Kanglai Park Communist Party PWG MC Unification na Fongdurakli Lona Thingrava Lal Haulup Asigi PRO Chingkhaingan mana Thadurakiba Cherolamada Health Ministry gi makhada leiba RIMS Infalda Assistant Nursing Superintendent Mapan leibada Jenimsa Kuntrataruk lei Nursing Sister Lising amaga chamaga tarataruk leibadana Jenimsa chamaga humpumari lei Jenims Ariba staff Humudra Nipan leibada November Futaruk Haptana Puna chamaga humpumari lady RIMS Infal gi anabagi pamung lising amaga chamaga humpumari leibada Jenimsana famung chatret kayang kaimathoi lei Adubo Jenimsa promotion pangpi the Pibana Medical Institute asida kanana thabak sugadagi haiba issue mata thoraklei Wanom laga tauning bada tauba Yaravadi Institute asikari fibam na lakani michang sangalezadava staff singi fibam na kari oirakpa yabaki haiba Khandaba yadre Manipur lenga ki department khudingi promotion adumak pinariba ngaktani adubo Jenim samukta da nursing sister Marifutara Nipan promotion piribasi kari marang kino haina suhanglakle Jenim sa hauji nursing superintendent gi post deputy nursing superintendent gi post sahi kya hangtuna leibasi mention dana thamle asing masoi baran makaya se athu bada Jenims ki authority na chumthokata bani hairi Naga faction sing punchindana wari sananava NACN IM na Olive Branch mission hodokle harivasi ZUF na masak khangde amadi ZUFT Naga faction singi manung chande haina lona thingkrava lal holub jalairong United Front ZUF na fongdurakle lalolup asig information and publicity ki secretary Louis Gangmai na thadurakiba cherolamada jalarong ki political demand ki waration purakna na bahonavada center amasung Naga national movement na chauna Tinta handuna leire masimagna Jalarong revolutionary movement asi lakhibani adubu miyam gi support kaloina na movement asi makha chathari NACN IM na athing makaya piduna su issue asi loisina na manglom da changshinduna thabak tawri handak tanone district headquarters ta pangthokiba consultative meeting da NACN IM gi Salem yang na fongdora kibada santi oina wari sananaba ZUF ki luching masing thokpiraklo harivasi maki wakhalone adubo ZUF asi Naga faction singi manung da yaude historical amasung political evidence da yumpham oiva revolutionary organization amani hairi Naga national issue gi da magzalairong gi family bu thugaiduna chalabadi madu asingba magi thawong nate Maramaduna Naga faction sing the Laiva Jalarong Giluching Bamasung, Kedar Singh Jalarong gi aspiration mapum fananaba, Topira Klo Madi, Makoina Lakpada Taram no Oakley Hanacherola Sinamakatari. Mayang Infal Police Station gi manung chanba irong khuna water supply scheme gi lamgi matang da chayin aduna lakpana court ki yathang matung ina ngasisu irong se sawagi SDC in charge na luchingba revenue department na lam demarcation tawnaba laklam laga lam on bangamdana hankre hari Housing Yamna Kana Sem Sabaki Tabak Chathariva, Irong Kuna Water Supply Scheme Masiki Matanga, Department Galam Mapuga, Yenaduna Lakpani. Ngasi Ayupung Taramak Haidaki Hauna, Mayang Infal Police Station, Oshina Luchingba, Police Team Laktura Ngak Selava, Matung, Revenue Department and Lam Demarcation Tongana Honaki, Adumapu Yena Rivaduna Maram Oiraga Lam Adu on Mangamdana Hankibani Hari. Masigi matang dal lammapu oiriba MD Firoz Khan fongdurakpada water supply scheme masigi chayet na balai riba sigi matang da high court ta case thingna duna lakpani tungda ikai khumnari wa high court na mediation da thada biraktuna ningthina faminaraga yanakibagi matung ina ngasi PHET yauna revenue department na lam demarcation to lakpirami adubu yamna nungai tribadi lam mapu gi pifam thokpa point humfugani thogi lam adu pirege haiduna on ba horamlaga department gi miyoi singdi karimata hairamdana tumina chenkre department gi thawong asina maram oiraga thabak suriba singa lam mapu ga nungai na da lakpa suyai maram aduna chayena ribasi department na meeting changbiraga santi purak na hona biyo haiki Ngasi tangwa pal October 2025 asi demarcation tawwa lakpira mi revenue department di PHC department yauna adobo lammapu lampi ke doriba Firoz Khan aigi lam ado pifam thokwa do pire ge na on ba horam laga makhoi tumin na chena khre asiguma mathong huktaba department na mathau tawla aga kaino kadaino tanaram dadana mogi khusira sida pangtau tawwa akoibigi kaino do olamdana chenjiba se asuma mathong huktaba se matungdi tawbidana ba irong khunaugi akoibde lebigi miyam na haijeri
ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯅꯔꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯣꯛꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯦ ꯇꯪꯗꯥꯡꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ KSAꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ KSAꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯇꯨꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ KSAꯒꯤ Secretary General Sanjoy Khulakpamna makha taraduna miyoi kharana manipurgi puwari si semdoktuna chepong amadi lairik kharada irakpa asina tungi mirol bulana lamjinkiba yai hojiki mirol da sigmu puwari singkupna nainaduna khanghanba mathau tai amarom da semdokhiba puwari su matam chana akhang ai sing tanaduna achumba da semdok hogadabani haiki Mahol yang nak pergi tongana puari lejaba Manipur gi history asibo tengkang karakta mio khujokran daga mio kamokran masagi kana bagi damagi inguna ebege tongna bhona ba aduga koigi sido jigen kana lan pon bai aba monda koigi history senu sin tongna khana pase kesena thengna bhona bagi thong thong kam hautu lai chanmin riba mairol sing bau punduna discourse sing paktokuna NEP gi matung ya sebe syllabus sing da akogi Manipur gi ba history sing hapchen na ba kokan na khonare masigi sargo mona kesena so hogiba September gi tarikh 19 da explore history of Kangleipak Manipur haiba thim masigi lona the first state level Kangleipak Manipur history kamisa paktok sabani syllabus ta yari history honna tana Manipur da leiba mairo kodi mana ma ga stream ga ba tonga subject ga tongan thamdana Manipur macha moina Manipur history se kayam khangye kyam hairi habagi masana masabu self evaluate tongna wi ta jama longmin na ba history na na bagi saru ka mani khalaga kesena sing ba kamsina se paktok se kebani State asidagi khangalaba sangnarabo oza mangadi kai khumna butuna ngasi Jos Ramos Horta Teachers Award lisingani kun manga khusinna bagi thoram ama Thawal district ki samaram da leiba Jos Ramos Horta International Peace Center da pangthokre Lisepriya Foundation and Democratic Republic of Timor Leste gi President Oliver Nobel Peace Prize Laureate Dr. Jos Ramos Horta gi bingda Kachave Award adu da Momento Sol amadi Case Award na chingma sing yauri Jos Ramos Horta Teacher Award lisingani kun manga fangkraba sagnai woza sing adudi Kumbi Sandong Upper Primary School gi Headmaster Oriva National Teacher Awardee Khangemam Indra Kumar World Thangta Federation gi President Huidrom Prem Kumar Nongada Boxing Academy gi Boxing Coach Fairoism Sanavitin Laikon Upper Primary School gi Kongmagi Headmaster Wanglembam Govin amadi AMIMYDO mayang Imphal gi Volleyball Coach MM Amir Hussein Award sing adu Lisepriya Foundation gi Chairperson Soiribi Mahaki Apokpi Mama K Vidyarani na kusina kibani hari State Blood Transfusion Council SBTC Manipur amadi Manipur State AIDS Control Society Max ki matenga loinana Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Kumbi Idol Youth Development Organization KIYDO Kumbi Sayata Foundation and Department of Transfusion Medicine Rims ka kushamna sinduna voluntary blood donation gi matangda Kumbi Awang High School da ngasi awareness campaign ama pangthokhrei thorong gi manung chana voluntary blood donation na chobo thodang lokhiba miyo yang kai taruk da certificate pidna ikai khumna ki National Students Union of India NSUI Tamenglong Unit Asinduna Helping Hands for People Manipur ga kushamnaduna Your Wonder can save a life hai wakalon da ngasi Emmanuel Baptist Church ki youth hold the blood donation camp cum nutrition program on quality voluntary blood donation gi thoram pangthokre ngasi gi thorma da ADC Tamenglong gi CEO Kasam Thai Faiga Gangmai CMO Tamenglong District Dr. G Manja Chunglu na sarugya ki ngasi gi blood donation camp adu da chaurak da miyoi humpurom na thoraktuna blood donation tauki Uchiwa Students Welfare Club Uchiwa Wanglaikai gi Humpumari Suba Foundation Day kam felicitation function gi thoram club asigi ground ngasi pangthokre foundation day ga mari leindana lising ani kun manga gi bosem kosim madi CVSC na logba class 10 amadi 12 ke examination da club asina kon mafam sing da leiba mark wangna fanglakhiba maheri manga amadi Uchiwa da leiba school ahum dagi lising ani kun manga gi bosem na logba class 10 examination da mark khwaidagi wangna phangba maheri amamam khangalaga puning thogat ki
Wangoi Yesigi Hana Minister Oiviram Boinam Lukoi Masagi Sengaudigi Sel Putok Piduna Atenma Matamda Women's Welfare Association WWA Thiam Besang Kongi Merapai Bisang Amadi Youth Sporting Club YSCG Office Room Sadura ngasi Honabi Matungina Miamda Kushinakre Ngasigi Sangabagi Tormasida Club ki member Pumdamak Amadi Imam Merapai Bi Ima Singna Saruk Yakibak Loinana ex Minister Oinam Lukoi Butagat Pafundoki Hauzik Sanabagi Pauda. AINERC ground tile pata chathariba Manipur Premier League king asi sanaki wahan ma match sa RAU Larigeng Mamlekai team mai pakre loina atopa match amadana AIM Khabam Lamkhai amadi SSU Singjamai team anina draw sakre Sek Babu Macha Memorial Trust ki sponsorship makhada All Manipur Football Association amfana sintuna puna team tara manga na sarugyatuna chathariba ahumlak suba Manipur Premier League lising kun manga kuntaru king asi sanaki wahan ma ground gi nipan suba league match ta Rising Athletic Union RAU Larigeng Mamlekai ne Imphal Youth Football Club Upanjal Anishino the mighty piki Ani suba ground ki sanaki mapan suba league match sana anoba Ima ki mangal AIM Khabam Lamkhai amadi Southern Sporting Union SSU Singjamai team anina sanaki ba match aduda team anima ki maikai gi Panjul amamdigi hena Chanaba ngamdana match adu draw oiki chathariba Premier League asigi hayingi match oina numit yung mamatong ipung 12 minute tara mga taba matamda Asofi FA Mau amadi Angtha FC AFC ga ahan ba match sanara mamatong nungthel gi pung ani ga minute tara mga taba matamda Young Physic Union YPHU Lalambung Makong amadi Social Sporting Club SSC Sekta team anina ani suba ground da lamba tawragani Pisumhau ground the Leva Multi Sports Complex ta chathariba ahanba CYLC Grassroots Under 11 Boys Football Tournament lising ani kun mga da Atia FA Team A amadi Five Brothers Mai Pakre Atia FA Team B na walkover fangkiba kaloy na atopa match amada Herrick FA amaso Nesu Team ani na draw oikre CYLC Singjamai chinga mathak na silaga tongan team tarataruk na group marida saruk yaduna chathariba tournament asigi ngasi ahanba ground gi sanakiba league match da Atia FA Team A na Ratan F8 buyam na laksana Panjal Mapan Sinoda Mighty PK. Ani suba ground gi league match na Five Brothers Wangu Saval na Sangay FA bu Panjal ama Sinoda Toibangam K. Tournament asigi makataba match oina ngasigi ahum suba ground da Atia FA Team B amadi Chak pa FA anina sanagadaba match da Chak FA lineup tawkidaba maramna Atia FA Team B na walkover fangki. Mari suba ground gi sanakiba league match sana Herrick FA kay samtong amadi Nesu Khurai team anina match ki apiba matam loiba fawbada Panjal amata chana bangamdana match adu draw oikibani Patsoi Part 2 Dalaiva Pamiel Ground chathariba Kuntharak Suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League lising ani kun mga kuntaro kingasi sanakiba league match ta Soyo Uripo Kangsup Road Mai Pakre Imphal West District Football Association IWDFA na sinduna team 3 na sarugyaduna chathariba Football League asigi ngasi sanakiba 32 shuba league match ta Soyo Uripo Kangsup Road na Kurkul Youth Club KYC Kurkul Bupanjan ahum sinoda PK Match adu da Soyogi Maike di Mai Pakpagi Panjal Singh adu El Tomba na match ki tara mga suba madi humbudra taruk suba minute sing da amamam chan ki team gi ahum suba Panjal adu na N Motilal na match ki kun mapan suba minute ta chan ki bani chathariba Football League Tournament asigi makhataba match oina haying numit yung mamatung minute tara mga chatpada BMSC Tawbungkhok amadi KN Uripo Kangchup Road ta ahanba ground na sanagani nungthil gi pung ani ga minute tara mga tabada na JC Salam Sangaitel Road amadi YAC High School na ani suba ground da lamba taw naragani District Sports Association DSA Kakching Playground da chathariba First Division Football League Tournament lising ani kun mga gingasi sanakiba match sing na UVSA Mantak Mai Pakre loina atopa match amadana WALYDA Wavagai amadi KFC Kakching team ani na draw oikre DSA Kakching na sinduna chathariba kun manthoirak suba ki SAS Kishore Kumar Memorial First Division Football League Tournament lising ani kun mga gingasi sanakiba hanma ground gi match sa UVSA Mantak na KYWAC Wavagai Kadazit Pupanjal ahum ani da maitiba PK loina ngasi nungthil da sanakiba ani shuba ground gi league match na WALYDA Wavagai amadi Kakching FC team anina match ki apiba matam loiba fawbada team animak Maikai digi Panjal amata chana bangamdana match adu draw oiraga point amamam fangmangam kibani
यूनियन टेरिटोरी क्रिकेट एसोसिएशन चंडीगढ़ ने सिंधुरंग सिदगी होदुना चंडीगढ़ दे लेबा तोंगान तोंगान क्रिकेट ग्राउंड अहुम दा पांगथोकपा BCCI टूर्नामेंट की सरुक अमा ओइना बिनो मनके ट्रॉफी 2025 ता मणिपुर टीम माई पाखरे मणिपुर टीम की मैनेजर MD खालियर रहमान अमदी टीम कोच फैरोइजम रविंद्रो अनिना लुचिंगलिबा मणिपुर की चही 13 मखा नुपा मचा टीमना अहौबा मैच ता अरुणाचल प्रदेश पुरन हुमफुमाथोइदा माइथिबा पिबा ngamkhibani मैच अदुदा मणिपुर टीमना अहानबे इनिंग्स ता बैटिंग तौखिबदा अपिबा ओवर 50 की मनुंगदा ओवर 94 विकेट 5 तुरगा रन 238 लौखि मदुगी पाउखुमदा अरुणाचल प्रदेश ना अनिसुबा इनिंग्स ता बैटिंग तौबदा ओवर 58 गा बॉल 3 विकेट लोइनमक तुरगा रन 133 लौरगा मैच अदु रन 34 माइथिबा नंगहौखिबनी मैक्स वारोकपम अमदी निंगथौजम थोइबना मथंगसिना मणिपुर टीम की कैप्टन अमदी वाइस कैप्टन ओइकी मणिपुर यानी सुबह मैच ओइना थासी की 13 चंडीगढ़ की सेक्टर 13 की क्रिकेट स्टेडियम दा मेघालयगा लंबा तौनरगनी अरोबदा मरोबा पाउसिंग अमुकना पिजरी Dali Liba Manipur की MLA सिंह नंगसी सुमिफम पांगथोक्रे हयिंग MLA खरगा BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष को उनरबे याई हाइरी MPCC की यूथ कांग्रेस ना इमा कैथेलदा वोट चोर गडी चोट कैंपेन की पब्लिक सिग्नेचर ड्राइव पांगथोपदा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंग उंखतनक्रे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार वाला ने ngasi इम्फाल की राज भवन ने नुमित 3 नि चुमना चथगदबा स्टेट लेवल टोबैको फ्री यूथ कैंप 3.0 होदोक्रे लमलक की सा उचेक सिंह ngak sen बमदि उमंग योखत पाइ बसी मियोय बाइखोय की तौफम थोप थौदांग नि हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार वाला ने फोदोक्रे अमसों Nominee की खोंगसेता नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की नेशनल प्रेसिडेंट ओइरिबा मेघालय की चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सकमांगसी इम्फाल ले थुंगक्रे मतंग असदा बुलेटिन सिलोशिनचरी मणिपुर मियाम की पुनसिदा ख्वाइदगी हेना मरोइबा स्टेट असिकी लेपाक असिकी मदि मालंगी पाउसिंगी दमक SKTV न्यूज़ बु मीटिंग तादुन लेबियो खरमजे